Yana iPhone mbonye afitira. Nusobanura ari televiziyo ari kwitabiraho. Nase tubikoze hiki. Kigikise. Nta phone ukeneye. Niyo ikintu isura yango nica umuntu. Ninde ukubutse kujya kwica umuntu? Sorry. Wabaye ikigo gikera. Umuntu cyone umuntu afite telefone. Bro nica umuntu se. Wowe uri tari gukora se. Yego bro. Someone's died. El limón para aquí. Ha! Musore nagurumva ahantu abajura bishe umuntu. Wapi? Wadoye ibyo ufite byose ku neza. Ndanze. Nawe duha? Nayo mba. Okay. Gayigendere. Akajambo gato kabahindurira ubuzima. Bashakiye umukamo ku kimasa. Sizajya ibyangaza bize kunyangariraho gusa. I don't want peace. I want problems always. Itichaka niyo phone. Bande ndakubaza. Yes way. Wase bro. Mani no nkubiti bushya. Gahonde kurani igendere. Umurekure. Nabonaga yenda gupfa. Someone's died. Sambo gusa. Mayibo imbwa mbi. El limón para aquí. Ha! Yes way. Oh, no, 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 no. Motherfucker. Fatherfucker. Friend fucker.
Mano ubonye ibintu yari afite uzi kuri apfuye yari arwaye sida tani fege twimwe Wacyo wagegera abazimu 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 nimba ari mu nsatsa ni wowe dore uko kwimana pe Jesus is love. umusema wewe mubisasi ndio kuko nanjye mbonye abazimu oya Blood of Jesus. Blood of Jesus. Hey! Yes way. It was at this moment he knew. ariko se hani kuzimu baracoma niba twica dufite n'itabi Child.